crkve. U Makedoniji je drugačija situacija. Takođe za nas veoma bolna zbog stotina hiljada vernog naroda koji tamo postoji, blagočestivog, pobožnog. Tamo su komunisti hteli da stvore autokefalnu crkvu, da bi raslabili i onako u to doba slabu crkvu. Ali ja lično i danas naš sabor osjeća veliku odgovornost za jedinstvo sa crkvom u Makedoniji. Mi smo vodili brigu o vernom narodu i naša crkva ima tamo arhijepiskopa Jovana i još trojicu episkopa koji su deo naše crkve i u kanonskom jedinstvu sa nama. Ali postoji i u Raskolu Makedonska pravoslavna crkva koja se za vreme komunizma odcepila i koja nije priznata ni od jedne pomesne pravoslavne crkve. Ali upravo zbog toga što mi želimo da imamo jedinstvo sa vernim narodom i uopšte da crkva bude jedinstvena sa vernima u Makedoniji, naša crkva nikada nije sudila i samim tim nije ni osudila nikoga od onih episkopa koji su se odvojili. Ali bilo kako bilo danas, da vas ne zamaram detaljima, mi imamo iskrenu i dubinsku želju i potrebu da se taj problem prevaziđe. I odluka našega sabora je da obnovimo dijalog i razgovor sa crkvom u Raskolu i naš sinod, kao i moja malenkost, smo već na tom putu da uspostavimo dijalog i komunikaciju i da vidimo iz najveće brige i ljubavi prema vernom narodu kako da prevaziđemo raskol. Imam veliku nadu da će biti pozitivni plodovi i rezultati našeg dijaloga i razgovora koji nadam se da će se uskoro uspostaviti i mi naravno nemamo nikakve ambicije. Podrazumeva se da imamo isključivo i samo crkvenu brigu i nameru i ni u kom slučaju imperialističke pretenzije kako se one vide i tumače u političkim kontekstima. Samo crkvene razloge i crkvene kontekste. Bila bi velika stvar i dar od Boga da se taj raskol isceli.